Kadhinyime riwruok jo boda boda gwenge ma kadho nam chumbi dwaro apisas mag obila mondo otim nonro kendo ndhiyo joma osebedo ka kwalo apiko e gwengego. Kane giloso chenro mar yango kit apiko ma United mowuok e piny mar Pakistan, jakom mar riwruogno e pacho ka Nema Kinywa oyango ni gisebedo gi lwasi marach mar ohala kaluwore gi kuo ma osebedo e alworano. Joriemb apikogo bende ne okwayo jochiw hola mondo ofuong moko kuom chike magi nikech sektano kale pek kaluwore gi pek mar ngima ma sani gikaloe. Goods you every buy who have a good speed type of area, the hilly area and the plain area. So it's a very powerful machine, particularly the 100 and the 1 to 5. Kumekuwa na changamoto za pikipiki kuibiwa mara kwa mara, na sasa kama mtu kwa karibu kumaliza pikipiki. Hivyo tungeomba serikali iingilie katikati itusaidie kutafuta wahalifu wenye wanatuibia pikipiki na akina nani. Si bodaboda hatuna kashi za kununua bikes, ni lazima tukope ndio tuingie barabarani. Tukiingia barabarani pale, ile pikipiki ikiwa ni mpya, una uwezo wa kuilipia ile pikipiki, lakini after some days kama 6 for 8 years ile pikipiki huwa imechoka. One of the best fuel efficiency, like 70cc give you around 70cc, 70 kilometer in 1 liter, and our 100 give you around 50 kilometer in 1 liter, and our 1 to 5 give you around 45 to 50, 40 to 45 kilometer in 1 liter. Alikuwa na pikipiki kuanzia 100cc, 125 na 70. 125 ni ya upande wale wanatumia kufanya bodaboda, mahali kuna milima, hakuna barabara, na tuko hapa nazo. Na vile vile tuko na kampuni ambayo za kufinance, kampuni ya watu credit, itakuwa inapatia vijana kwa mikopo kwa wale ambao hawawezi kununua kwa cash. Jakom maduol mochung'ne keto jopuonjre